uguraniri bwa miunda na ngari na kinya uthurania bwa mbeca nja gwaku na kiri biashara. Yetu Sacco, your success, our pride. Wega ni ntuba kwithira gwatanite na ni mubango ni jwa nkatha cietu igiteneretwe na nabetu ndene njana nkuruki twitha turiunga maturene kwithira twishwana na ekuru nkatha na ntuka muthejo na arua gipindi gietu timo no mwekuru nkatha inde ni anabetu igitenerere ntu bende ne nja utigira ati ni tugwikira anabetu inya ni ntu anaibo kurukira mantu ya maingi gitara be skuru na sheri baketha be gitara mantu ya maingi na anabamo bakarega kwithira bagita skuru na ntuka na rwitu shemenie na mwana umwe wa mwari oria withirite akurukirite mantu ya maingi kumariria ari class 6 negitenerete form 3 na nkurukini thina iria ya mutigire wengwa atina njara na tungine mukami kumantere ne isi ambaranga no etushemanite na mubango ni jankala cietu utigira ati ana betu igitenerere bari njani boshikira moyo gukurukira mwana ongi na gwita nambere kwithia abakithoma ni unturutha na rune rwithirite rurete na ana ibogitira mantu ya maingi ne skuru kwira mwana mubango ni jwankatha cietu ugakua nkoro etana mbere kwithira ukimenya ati utoro bwaku bwinjarene ciaku amantu jao kethira ukithithia ni juja tumaruju rwaku rwithia rukiagira gwatane nani makeno matiri umenye rugono rwa mukami nkoro kino umenye uria muciari wawe ethirite agitirite mantu ja maingi na kinya mukami wengwa ngogire ethirite akithithia mwana omwari. Karibu sana mukami mubango ni jwankatha cietu. Asante sana makeno wa matiri. Wate mukami marito jaku jonde nto bakujia tena na kwenwina marito ya kombe tawa ncho Godsent Mukami batimbi tawa beta Godsent Mukami rito re wahero guchiarwa kana waherwe after safari ji daire after safari wachinche na ndirietwa weta watembere na ndi safari iza kuija beta enjoy Mukami kuma atre karama ko enjoy Mukami echinchiria na ndi weta wa Godsent Mukami yombi yekene mnono ntunde mwini yo marito yako ya usani na yenye ntumera mnono amoche Mukami nembia karikire kenda withira wachia ruju kana nembia karikire kenda withira tina njara cijiri na kurugwa kukwethia kwina thina oni ndari na yoyokwa ndi na yetwe mno kateka na mwanka betenka mudhambiri nguo na nkamurimire na no ora batuma uko bojue alafu she was my favorite alikuwa anipenda sana ende ondaita mudhambiri nguo ntukweu panete ugoro ndaita tunkiu na anko kena ndakinyanja mbitandua ende wanda tunkiu na anko ikingi kiastima ikiawitende na waya ichiarende ende ntaichethira china monki ntukerete itare nene ndenke ukachia wanda ukachia nkonda yukaneria mona waya na unionda chethire farm tu chiraura nikanjipata tu nimepeleka hospitali so nilipitia tu hospitali mingi sana kwa inkuete tokyo ja konjirene uria na beta bakichwa ganku so unfortunately nikakuwa mgonjwa uchungu tu mwili mzima uchungu tu sana so nikapeleka hospitali nilipitia ndakolokere hospitali nyingi mno berembetikirwa kirwa hospital ndetikirwa hospital koteka kabede ko treat njara bone vile ikabwe ndarombete murungu mno mbua lakini koteka itebwa after 2 months tera bakweria mno lakini bateomba oni ndare awetikiria yonto oyetekeria na osiari we sawa alafu ukinyanto koteka okuita njara koketera guthura mante yonde ndare awetikiria bro tori mweri yonge nkirea njara chendelea kuthuka bro na asiari bakonya bari bekuria baua ari andi etunkaora walikuwa naomba sana koteka ende ndare awetikiria monkiora ukaite kana thinere kaite mwanka nkorone iro ndetekereria nandi njara biara no biario kana kwa imaronda jarija kuma na tegwa kali imaronda yari kuma na chia black utitharike black luna chia uma bro kumera una ndena tegwa kali ndiraita vieta bugwetikiria riu ugitwa njara riu ngwetikiria asari bawetikiria batwetikira baithira bena mwana yo uko ringi na kutethira kukario
ebindi tubetikiria irio ndetere theatre ndaitanda gitwa njara ndrea maisha yethira ya maumu muno Ewa gitwa njara wi class 6 uma sibitari mwaka umwe kana ukare sibitari gitaringana ndarire sibitari mwaka yumo na ndiwe choka njo choko tinjara ngichoka ndachoka ntina njara ndarire mwaka yumwe ndira discharged kotuika ndi bill otiyo ndongela kwi mwaka yungi umwe ngichwa bill riu utomba kwithira bukithingatĩria kana ri uri cibitari bwa shughuli kamo no mantu janjara butathingatĩria ora umba kwithira ukiona uteithio kiriandu mbere ndaitari bambikirite promise bambira bashughulika mbikire njara bongwa ndenda muno lakini kotuika nkana ntinachio ndenda ikweya ndari atumuche inkwailia nkaona tu hali ya aciari bako tukubombikia kwethia mbona njara na ndona ndena leo basumure inkwenda njara no bunku batesa nkoroki ndakira tu but nkoroni kwa ntaaniri hata kidogo kwa njara ciaku ikari no wikirwe njara no mbikirwe njara kakirwa njara ndawirwa mnonto kwena cyo chiomba kubwebya kuruta ngwe nyingi mno lakini imbia iteche lakini ngweteka kimurungu kumira una ndi mukami okwejanja ugachoka skuru kana gwakarire totoro bwaku bugaruka utuko bumwe bando mwana munini ndeko yanja kintu kya mbere kira kya makirie mante ya skuru andonera na beto bani ni bawita skuru na unte wita skuru untu bwa makeno ndarira kila time na tirese omenye inkorera and then koteka oti skuru nkomenye mbikia wita tena njara koteka ndo ni utego ndo marengi ndaria miaka kwi 3 ndamenya kwena skuru ndaiba kwena skuru mbikia kuthoma na ramaua ile ndende tena special school nikaenda nikasoma class 7 na 8 uko Maua kumira una ndio gwitwa secondary ogeta secondary kana kumira wende kuthira class 8 nde ya mochi tadire ite turana bele class 8 kote kende ndailanka ile hali ya kwa tomochi nkaona nteva wa secondary nikiangalia tu mamangu anakuanga yule mtu mwenye anjei discourage anakuambianga tu chiomie manzi ya kabwa lakini yao elenye ko rive na ukachi anasema nini nani ndaika tu elegera kimurungu tadira tu kerio teatro ya miche ndari antaita school mno lakini ndaire kweta school ndaita school na Western na so nikaenda huko Western na Bungoma County inothoma inothoma na ndio itete form ndaimbetete form 3 skuru ira wetire no ne special kan skuru te inge chietu cha kawaida skuru special kithira ye inge cha kawaida ngete nyere ao ntuko yere around na manta atekira ya mamo lakini huko fair ishinda sana kuma weta Bungoma imbechingana lazima wethire wina 3000 mtu umwe kweta na ochoka na ndio chika skuru wenka kana weta na ina mtu umwe wenu rambere ndai no monga ngita na mtu lakini kwa kinyamo ndamenya ambete ningo akenda tika tweke na ita lazima tu mtu akwapo anisaidie so ikabeni nimesoma hiyo naye no itire class 7 utari na njara itare kuri mbere wandika ate akawambire gutrain oro kandika kana okurukirira mantu jate na todire rambere ndio kwenye skuna na fika shule salama ugaita itambe chate kana no na njaro ichi yaku no na njara tu karita imbera chia mno ti rahisi lakini imbera chia kenda cheka tegemea mno sipendi hiyo kitu sipendi kuitwa like nasumbua ndio maana imenifanya nikajituma sana ende imbera chia tu kando la kiondo na natoa pesa na kama iko mahali siwezi fikia karatu tu kalinde ni mtu unko menko mwitikia kamera tata bani kondata okinya skuru kana ni akwina njara ndakinya skuru betatu mbokelana nkipiki ndakinya skuru wende kwa sawa ntunkwethira alimu na nkwethira alitoa na kila kitu inakuwa sawa utoro bwaku kwethira mukami ukali uju kali na tawira baraba tutegete ntukwena no mubango ni jonkata cietu by the way nuko mwa imbe gorwe kana
otimtate ate deneke na ibo ndare kumenya otimtate disability ke ndamenya ko ile lakini ntenda ituka disability kama litevyango iko tuike mtate mbona adhania I can't do this na ibo ntumbera chamno kubwithia mantu ende nkwenda okwira o oriantu na kwe mantona yate kumbikana yombe yombikana kuringana na akiri eku na tendo anachia na bora kuthania ile kuburute byangwe na ukurothania kwe kintu impossible otikyo bora taomba kubwithia etha kwe mtana kubwithia nto nyoho kabubwithia so never give up try your best and you will make it Mukami no twirire we mwini wainire mbere wona accident kana negitarero kurukirite mantuja ire wainire ndainire after accident mboro rikoro mo winite imbinite ra haujaniacha ribundo endete mno checho iriga ni chekimiru icha Kiswahili tinire rumo gwinire rumo tangu baba utotoni hadi leo kono wako umenibeba haujaniacha tangu baba utotoni hadi leo kono wako umenibeba haujaniacha 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 Rora dekane dabiri angera kichunche kenge ni kadera gwikyo inire mantu jaku jara withirite uiterite machozi yangu nikilia wewe tu waelewa ishara lugha na maelezo ya machozi yangu nikilia wewe tu waelewa ishara lugha na maelezo ya machozi yangu mashimo mengi umenivusha mishale kaondoa kweli wewe wa dhamana nasema wanitosha haujaniacha 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 roho roho mba roho roho sifu roho roho mba ukiwa ndani yangu roho roho mba roho roho sifu roho roho mba ukiwa ndani yangu roho roho eleza uchungu wangu roho roho eleza ukiwa ndani yangu haujaniacha 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 okwina rwimbo rwinire witandene wisibitari umami kana ni ukuma sibitari ire warandikire ndarandikire ndi kuma sibitari after 1 year kurigana ntuko areke umigia kwa kiranda kulokirite ya mama mno kurira sana nilikuwa nimelia sana alafu nasikiza nyimbo nasikiza gospel alafu Mungu akanisaidia nikatunga huu wimbo nimetunga wimbo kwa sababu ndakulokira itaire yomo lakini utiwenkele sambelewa na nyoti wambelewa hata nilikuwa nashindwa nimueleze Mungu nini nilikuwa nimeeleza Mungu kila kitu nafikiria kuna kitu kingine nahitaji kueleza Mungu ila siwezi ibonto kuare ro aeleze uchungu wangu aombe akiwa ndani yangu sababu anaeleza Mungu kile ambacho siwezi mukami muno imbi wenda kwithira ukithithirwa gutigira ati uturo gwaku no kuona bugita na mbere bwega onikento kirambenda mno injara kakona njara ile chiko function ntimbe take YouTube nkona ntabengi bena njara chako function ngatamani mno kakone yu ndawirwa sana ndawirwa mno mukami mwikere jo wikirite uyikaira ngua atia uhiraia atia ngugichia kuchita atia na uchitanire atia mantu ya jonde
manti yayo ndeo nibura anda onre tekwenda kwa mushari ngo enjomo ya kumbwithere yonthe ndambie kwanja ndambie it was so hard nonto nore muhari umunene ile ndai train ndangira ku train kuthamba na kuikira nguo nde ya wimbwitha chia kuthamba yakira nguo ningwa amukatheta jo ikirite jo kahoge ye ndanga ikirwa nya Musiyo ngaikirwa mbatekera nguo ngaikira ningwa kuthamba ngaikira ningwa na ingi chendo komba kuthira ukithithire wengo tichionthe ntu ya kura nguo tomba kura nguo chionthe kurua ntomba ntemenya kurua lakini nikaona njaribu nkomenya I can cook very delicacy meal nande kiri gita re mwana mwari nuntu anabari ibethagira bene gitara mweri gitara kure mweri ya mbere kwa thithiri ate la mbere onto indaiche tu ngakinya gitare ro kinya inda siku saidiwa tu nilijisituma mwenyewe na hata saa hii niko sawa sipitii magumu onto bura burito muno utorone bwaku igitarira wi skuru nimbithagire kuritwira nuntu bwaku kwithira tena njara na bangi bena njara bara bothoma ikotarwira kuthamba kotaru ntu ta distance na nyakura ngo na rokire ato kwithiranira kweta klasi no kathira bonka murito na ku focus ke yawe trace yarante komba kubwithia yombithiria na kathira ndi nya kweta klasi ngochererwa inakwanga ngumu sana nuntu mwalimu ali expect withira ukirire mbere withuranira mbere bangi na ukira mbere bangi sio rahisi pia nafaa kulala pia kama wengine egitenere na ndino ntubwirutha no gukaranganja nimbi wiga weritwa muno kire utekumba kwithira ukithithia na aronya kwiba kumba kwithira bithithia ana baturia na boy mno ibeta utethia mami mndene kurima ngatamani mno nyani muwate lakini siwezi lakini urakombo mairao ni manto na kintu thina kwa nene mno ikura nguo ingugi mbineri kumba kwithira ukithithia ngugi chia kawaida ingi chianja ira withegera ukithithia ni ila mbutha chao ninonga nafua tungo kidogo yenye naweza alafu kuingia nonga chakwa tu suicide yangi familia sana nonga chakwa ni gitenere wiruthene na tawithagira ukithoma kana uthoma thomate ntu na nditiko ko wanjara mami oku o thitha revision yeku ate wengu ni ako ikwetha ndi na thimu kaona ndona credit nkaura bados nkandownload nkathoma ndo maana thimu ndi mochi twena mbe kwi thimu mtu akenda kwithire gutetheria ora umba kwithire gutetheria mtu akenda kwithira kiarania nabu ora umba kwithira gutetheka kinya gukona njara kona kinya ngarama gwita na Bungoma na ni Bungoma na Teamiru Bungoma mbali sana ni natigo kukungi kana ni ura gutena skuru ingi special kwi otinge special kwi alafu ndeko thiria class 8 ndetro na Bungoma so ikabendi tuniende huko ategeri betu mubango ni jankatha cietu na mbe kwi thimu kana na mbe mami wenu thimu ira tumba kwithia tugutetheria nayo kenda bomba kwithia gwitetheka na njira munengi kwena mbekwa is 0708 207 902 kacha karenge is 0708 207 207 902 nitashukuru sana ukinipigia simu nitashukuru sana na nkairo mnomba nete njara kakona njara utivo ntomba kubwithia manto ama ingi mno tha ingu ito matuko bwithia manto lakini nkona njara ndabwithia buboya okay wega mukamino ntu wakanya gako mbere ngochokira mwene nya Murungu baba nkatho nonto bwa makena materi kwiyanje ekwa
nontu bwa kamwali gakwa Joy Mukami yitwa riakwa mbitwa Ambrosina Makena kou ngucokeria Murungu nkatho piu ringi nontu bwa kwiya uni Mukami nonere thina nonere accident na indaria ngicumbuka sana nontu bwawe ndina kinyana bangi ende woni maileche kinya kario nkaigua nkinwa nontu kuma riu itwa njara iu ciawe na ndonere kinya ni ndonere yo murio munene kiwuni nontu kinya mantu ya kuria na wita na mantu yonthe ithina kuratwika woni nende ni karia mukarachi bochie nontu bwa kumuchwira kia kuria kuchwira na babangi ende mwathani no akiama nontu ae wita cukuru na etire na araeta aritano na uchukuru thai na chuma chebura kumba na kuruma ndamutira bya kuria karumba nontu aire nja no na inkuchumbuka sana oni tegeta kibaroene nontu bwawe ntimutia wengwa ende thai na chuma chebura kukumbika akarumba akaitethia wengwa kuni wendi bobweya nkubochokeria nkatho pio nende nikuchokia nkatho pio ndikuwa baraba kuona TV ye ndenda bantethie amwe na thirikari yetu ya Kenya intethie buru mwana okone tuyala nikenda aitethie maishene yawe nontu maisha yawe ni kuona bura yakari na woni nokangukura ende we no akaita nontu wi mwana munyi no akaita kura ni kuromba buru buntethie bumonere tuyala nikenda kinyawe uturo bae bwithira bubweya. Machozi yangu nikilia, wewe tu waelewa ishara, lugha na maelezo ya machozi yangu. Machozi yangu nikilia, wewe tu waelewa ishara, lugha na maelezo ya machozi yangu. Mashimo mengi umenivusha, mishale kaondoa, kweli wewe wa dhamana, nasema wanitosha. Haujaniacha, 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 haujaniacha. Roho roho omba, roho roho sifu, roho roho omba ukiwa ndani yangu. Roho roho omba, roho roho sifu, roho roho omba ukiwa ndani yangu. Roho roho eleza uchungu wangu, roho roho eleza ukiwa ndani yangu. Haujaniacha, 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 haujaniacha. Mubango jwa nkatha cietu ukureterine yetu sako turi na agents betu barabari guntu mwanya mwanya. Wenda kumenya nkurukiri ngathimu namba 0724 114 444. Yetu sako, your success our pride.